Kadung oi panda kardom pajir lo. Nilai semet pini hithom alam pensi ladak press iklembang putu manang hai lo. Isialam thie bangke non hebjong nili Guwahati High Court long PIL kipidam. Lasolong state government lapen union government atum SIU 1 apu thakkan nili case long people lapen SIU long kedua thing piposi pederaret ma piposi nangtuna chitunjamma piposi nangtuna purnama pupen non pinipen apke theklong bang lahelo alang itum aji include pen 90 mane 2019 along lampen 18 along lampen ke change labang so constitution amendment alam thia bang alang itum puthot non che option labang so ke che order long ka phiri meme ejak alam thiduko sita nilije semet the thomalam sipini dardak panang pachini po alap kamatha bang lahelo isialam bang lahelo je thongkep pen sit bang thongkep pen phokep ante bat pu bolam dulu phokep pe bat posita la thongkep pen anpara kape baji asit mokha bangke territorial council pusamen do posita la dakape baji afai bangke inkoi dolang la inkoi asit bangke unreserved seat si bikop lage 6 schedule a spirit against 6 schedule longke non open ba non reserved pasit bangke 6 schedule along kedo aron si ave lai selam lo hinialam bangke kechi kebe mate non tribal atuma farm ladak arait kitipon nangji special protection protected class pu ejak non tribal to man kibi ponji pu labangso proposal state government pen kipi election ha village council am ta thurlong at nangi pu state government pen proposal kipi labangta 6 rule a spirit against lo lapen isia bang dolang Assam government tum ako isia proposal kipi tu dolang lagela helo je state government pen union government atum kopenia project dengi kopenia scheme dengi gurante laso scheme laso project amokha ke claim ji adim along le abang aja kong bangke Karbiang autonomous council ba autonomous territorial council kaldaji laso aja kong bang state government ondona ipu la thethom je semet kapiri meme isi longle pu thaklo nonili thanba longle phelang 6 schedule council longpen along tum jakong ke ponji pukamatha Kinia bangke non tribal amuni tomfan special protection kipiji pukamatha lapen ke thom bangke sit bang unreserved mane open category ke salam ni pukamatha la ke thom mangta akapre do lang akapre asu sa pene asu gari lo hala ita ke thesai de lo sita niligam jongjung ka matha bangke most important alam thi pun niligam matha bangke la ke thom lo Laki thomjong sedang implement dan loplong ke iltuma seksidul bangke kipubji angring do laso a proposal laso draft kuploma draft constitution amendment 125th draft kuploma constitution amendment abil la putha bangke nilihin pen jongjung pen bangke nili ham khelo athema 6 schedule long bangke seat mokha ke open category po bangke kedo bangke 6 schedule aron nabe ate 6 schedule pukiti bangke lage tribal to man isi special protection special constitutional protection laso abar site na lasila dake open category seat bangke da kedo bangke lage aron nabe lapen hinialam the bang talalo je longli phela alam the putha ka bangta lada ka bangke longle phelang putha ka bangta 6 schedule ar log kedua longle phelang ke open ba state government ari jeng pidet ba anu ka prek authority ka prek dak teru suda ko bangta 6 schedule a spirit against lo lapen isi bang nili puji bang non tribal a pon bangke 6 schedule long bangke by any means ladake
special protection abang ke biune ate 6 schedule long itu inglong asura khai tom phan kerai komji phan 6 schedule lasi ladake council election ha council election lo assembly election lo ba lok sabha election lo ba pu abder se ta pene town committee election ta ho ko pene cooperative election ta pu chatta election ongstame non tribal tum participation banke ladak banke open category ke bilong le lapen ke do anasita total asit sit result dangi pusi nili kachini lasi pini nale tum tropen nili karbiang arat kadu ko ya pam chuning ji ning ha mang lahelo constitution amendment banko UPDS pen DSD ke sign agreement bangta isi akan ton ba isi kijut bangko la bang ningarong lam lo te bontu pis tame karbiang arat karbiang organization doan karbiang party doan kadu go ke chelang dunanya bang lahelo je ili tum 6 schedule laban so spirit bang kapana hok heda ji apana bangke anutin abang phuta ke claim dunai ke chelang nai ke chesong dunai ke chimki dunai ar pu bangai kadu go dolo laso ke chuni ji apana bangsi nilije samet pini nale tum ar kadu go aphan ladak an nangar ni nang thumi lo kap chelo nilimu pada pulumati 6 schedule ke particular isi area tribal atuma ke do area pan hama so area ke do tribal to man lage constitutional isi safeguard special provision lagi lasi ladake open a category sid banke ke do masi do ne 6 schedule spirit against jong si ladak open category do ko lapen nili thegong bang laheno state government hin pana banke ladak Karbi Anglong lapen Dima Hasau autonomous district kini lo pa maso 6 schedule la district kini apa 6 schedule ki pen isi kupuloma normal isi district general isi district ke selamnya pasti state government hin pen jesemet kabori kono banke nili ke lo maso posi laso abang heno walam pesi ini nonta laso press conference nang tu kama ya hala angka ke 280 kali jong si non nili draft proposal bang theglong lo draft proposal theglong bang ke actually la article 280 bang ke jesemera bang ke lage gram panchayati ras long si tangka kabara adim pusesla 60 long el 275 article do la 275 article pensil hai tangka ma gadu bang ta 60 long bang na pilong sita non jong si hala so constitution amend that amat 60 long ta pedona kwa bangyo si dokok putte lagi kaluk sonobe kaluk mane hala 280 constitution si amendment mana ya hata amendment man penyo si 60 long ta so provision pedona kwa si pulo prote 60 bang na hoke na hala kali lagi chok chelo nilimu bata pulo je non tribal nili particular akhayamen pupedat la mane non tribal amni to 6 schedule long laso special protection a provision jong se dokoglo pulo ante lage 16 ki filo ate non tribal protection se dorong pulo ante tribal protection na logo tribal protection se vede po lapen lasi state government to nili pulo state government to ke 6 schedule mate autonomous laso region banke ki free fancy state government non ke tu bom asama government to banke laga bodi ba aji dinklu kan tan nila bansi teklo basi ke laga kana hok theo ko laga non ye isia non tribal tum ban isinang yok laso bang teklong lok 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 mo akapre ka ara khaya tum akapre ka community to mang ta akapre ka lam kaninge akapre dharmo ki rim tum mang ta ni tum manta nai pus kadu beta hai ultimately ke 60 pudak a 60 severed po special protection severed po constitutional safeguard pas tribal bomang mange avedat po suru non isi current situation lano asok en tipo la articles kali nilipulu mati article 280 banke lage jasamat kimin ke keceng kimin ke panchayati rasta gram panchayat tumansi ladak pen tangka banke ke thak laswa provision si ladak do lasi niri po bang lahelo jong si article 280 bang isi amendment amat 60 long yang 10 tucok laso tangga ke manong
abar saya bangta pulote lagi 60 fan kana hobe nili chini bangke ampen article 75 bangke originally lo hada pasi langom mude isia hormu contradiction kudang lo contradiction itu bangke jai kathar hai bangta pulo de panchayat ras bangke hada ke panchayat musir lo itu nong servan ke pule irde sachok laso hormu bang nong laso draft proposal nong reflect Article 280 bang elemental hai bang pulo lasor mo bang da hala so draft proposal long reflect ande nilige kaji nilige kachini kan tu mang la hello nilige chini yang tung tho mang la hello nale tung pasda ru hai je latum bang ini ta lasor draft proposal lam aprang pen chingki chedon ap tong ge ratang khang nurat khon ka pa mang hu ye phang la hai lam ni jo la sola mang sedon ne bang ko mati ate Jongsi hala Gram Panchayat bang di 243 article bang Jongsi mane amendment one way that amat ladak si amendment la choramat dak Gram Panchayat ating servan cap Jongsi one that lopo lagi direct Panchayat hormus nang chok lalu pun 62 lopo ni fake ko lasi 62 article 243 m kolong nangli tum lang lo te thek long ji je article 243 isi ba choosing budget apart ta 60 lo long bangke implement une lapen lada ka administration bangke kidoye bangke article 244 administration sudah tahun 60 la administration itu lason mati lasi aku hala article 280 bangta jong si amendment van vede tamat Ladak direct hala so 280 pen kar long ta fan van long puyong si van det long de hala manta general district ban det program panchayat son man det sita jong si constitution bang amendment van det mat 60 long si lahaya 280 long ta 60 ta hang long ba article 243 long bang ta 60 long ban lahai lo provision yo si do ko pura chawi aki sumo de sita nola tenge bang klo de hala hai da state government ka bori lo 60 ki chi pan lasopen kete mai kapiri menaya bangke lalo seat bang open kesalam bangke lagi most dangerous 60 provision bangke open a category constituency ke dosi ne open category asi ke dosi ne la isi bang longle right bang state government to nange chudun tuji pu kabori la bangka by enemies ilitun ki koya kam abetin lo athela bangke 60 la spirit against na lapan non-tribal atau makan special protection dunai koran terangta 60 lo mangala so provision bangke kitu situ dia aku dah doko ko non-tribal protection mo si kupina special class kupina protected class pujo si doko lo pulangka ladak bang 60 lo bangke nilgi chidia te bangke 60 lo sekali dia la so mo bangke general district man general administration ha te la Indian constitution kakuvar panchayati raj ke ni padin lo anta la so tengsi kalian mahasiswa सम्मान देव